Dneska vás vítame pri ďalšom videu. Dneska ideme ochutnávať Jelly bean. Takže budú tu zlé a dobre. Máme tu aj vodu na zapitie. Takže sa najprv napieme. Výborná. Takže ja som si zobrala takýto taký zelený. A je to buď melón alebo pokazané vajco. Toto si zoberieš ty? Také čierne? Takže ja mám takéto čierne. No a čo to je? Ja mám karamelový marshmallow. Alebo... No povedz to. Dobre. Alebo to je psačie zrádlo. Ježe, psačie hovno. Dobre, takže... poďme na to 3. Nie, čuk. 3, 4. To je dobré. To je dobré, ale také karamelové. Fajn. Máme máš pokazané vajce. No, a ja si teraz zoberiem... Ja si toto fialové zoberiem. Ja si zoberiem toto slabozelené. Teraz si tam ukáž. Takže ja mám buď... Počkaj, to je slabo fialové. Čo máš? To nepoviem. Musíš. Máš ktoré? Toto. Ty máš... Ona má modrú malinu. Modrú malinu? Modrú malinu alebo ja mám kockového šmolka. Takže teraz idem ja. Tebe šibe. Ja mám toto, Viva. Toto a toto. Ja mám toto fialové. Ty máš toto fialové teda. Toto. Nie, ja mám buď marshmallow malinové, alebo pokazané maliny. Dobre. A ja mám takýto zelený. Už nám to končí. A to je lemon lime alebo suché z nosu. Dobre, 3, 4, čuk. Musíš to zjesť. A ja mám Viva. A ja to mám.